Bir, iki, üç, dört iştile mi cemaat? Bir kota kışkırmayayım mı? Allah sacar yarar. Cemaat Allah'a şükür üzümüzün ilimizde, üzümüzün cerimizde bugünkü günde 25 yıl bizim konstitüsiya kabul etilgen bayram günü biz buna şuşa bayram derecesinde ütkeriye bir yıldık. Bu bizim Çırnaptır bayramımız. Üzünüz bilesiz. Biz buna bu ilde yaşayız. Dostlar çeşimiz, eybet yaşımız, motor yaşımız, etiyalımız. Nikdi ve 8 büyüngekinde alı yaştageler bilelerinde bir küp açlıkını, yalangaçlıkını ütkeri bulsa da bizim enilerimiz, etilerimiz soğuşta ölüp, enilerimiz soldat olup geçen vakitte da biz isen kalgan kalık. Şuayet bugünkü günde nindigine macara bulsa da ol macara bulup kalır, biz isen bulup kaldık. Nikdi ve 8 tabırkat etem, bizim ilimiz var, cirimiz var, halkımız var, devletimiz var, hükümetimiz var. Şuna göre biz ulyaktan elhamdülillah edip etsek de uğrunda bulur diye teminde. Bizim bayramlar bir küp emma lakin bana bu konstitüsyanın bulu bir kata ehemmiyetli. Nikdi besen gayle kiçkinegine bulgan vakitte da onun kagidesi var. Alalarını hürmetle cemaat, balalarını terbiyele, ide çista bulurga tiyiş. Gayle bir vakitte da aç yalıngaç bulurga tiyiş tügül. Bana kiçkinegine gaylede de şundi tertip degen nerse var. Bizim gayle bugünkü günde Tataristan'da yüzünüz bilesiz 4 milyonga kalık, 4 milyonga yakın kalık geçiyor. Demek o kalık içinde kirek tertip bilen geçiyor. Tertibini kim urnaştıra, ul başta kağızda yazıla. Minden başka da bilesiz, hatta Çıngiz Han'ın da yasa degen konstitüsiya bulgan. Şuşu yüzünün konstitüsiya revişinde nice milyon kalıkını yaşatken. Bilesiniz mi? Hem ul vakitte bugünkü günden indigine fikirge etsek de indim, onun yüzüne göre yakşılığı bulgan. Ama lakin biz de Allah'a kartayabız, bana ul imperiyada cimirgen, ana halde bulgan imperiyalarda cimirildiler. Çocuk Bizantiye, çocuk Rim, hem başkalar. Ama lakin her vakitte da nindigine devlet bulmasın, onun konstitüsiya bulurga diyor. Bana bizim konstitüsiyimiz 25 yıl eli kabul etilgen idi. Bir savursan dibeterge gerekinde. Hem ul vakitte biz kateriyiz, hani bir matur maddeleri var idi. Benim üzüme aşağıdan en yakşı madde anda etilgen idi. Tataristan'daki tabii ki baylık Tataristan halkını gidip. O çınakta şulayındı. Benim üzümden iyimde kaladilin var ikeninde. O kaladilin kamil kuca bulur gatti. Şulay bit. Eğer de kim de uğramdan çıkarıp kerip eteyken gitmenden baba bu kaladilin miniki dibinde o tertipke kirmiyor. İşuna göre bana konstitüsiyla yaşanın şulyağı da var indi. Annesi bana etelerinde bu bir tigile bulay konstitüsiyla tigile bulay mı da tırlı millet dibinde. Eyyi biz tırlı kalık tırlı millet bulup yaşayız. Ama lakin bana gadigine etebetkende barımızda ağıldan kildik de bunda uğraştıkinde 5 katlı yırtlarga 9 katlı yırtlarga. Şurası niçegine katlı yırt bulsa da onun bar işige, bar terezesi, onun düşeminden soğukması cemaat işige her vaktada yapasın, pacızları çista basın, itak dali. Bu inde nerse dibatala, min bu idetram iken, benim kuvarterim var iken, demek bu bana şuşa opşi inin iminli geçen, min üzerinden eleştirmek getirgetiyiz. Onun için bir vakta ülkelerine giremeyin de. Ama lakimin üzerinden eleştirmek getirmeyken, şunasımın iğnek gelip çayı içirge ölüm iken, ol vakitte uza benim katınıma kışkırga teştügeler, sin komandanı kitiptir, komanda bulgan vakitte pasoldanı yorsun, komanda bulmayken, senin pasoldan şulaytırsın. Bu cemaatır diktat diye batala. Mene şuşun diktatlarının bir vakitte da ahırı yakşı bile bitmetirganlar, ne dibesegiz, her kimden de bir kimler yüzenin irigi bulur gatı. Şu getir kuknada mı kuvartirda mı? İşuma göre bize tebizinde. Mene bu Rusya atalama ilde. Bizden bu ofşidum iken, mene şu ofşidumda tırıçığı her bir milletin yüzenin kuvartiri var. Mene şu vakta federasiyede batalar cemaat. Federasiya. İşuma göre min bir yakşı anlayayım mene bizden eteler iken de Allah'ları bizinde. Biz federasyon tırışabız bulsun deyip min onun için canın teni bilen ariza. Federasyon degen nerse bulurga diye sen bulur da Allah terese. Emine bu eğer biz tigi
diktat bilegine yaşayız iken biz bütünde andı çırdan gittik de bulayım. O teki araba deskide bulgan, kripasında bulgan. Ama lakin her bir çırının üzerinin vakiti var. Baranın başı, baran başlangıcı, var ortası, var ahıra. Hem şu vakitte ol biteyinde ol. Mene şulay etip kimgedir belki işi tırgandır şusundaki kripasyon prava vakitleri. Ama lakin andı zamanın vakiti üttü. Bugünkü de bizning için, halk için, mana bizning ofşidom için indi federasiya bir kata ehemmiyetli. Işma göre benim uylavımca indi, mana silahçılar etirler indi. Bugünkü de federatif devlet degen narsa bir kata kireceğime var. Nik demesek biz gene tügül, bizning hali yan-yaklarımızda bir yakşı kürsülerimiz var. Onun kaysı birlerden hali milyar yarımga yakın halkı da var. Şöyle bir. İşlay bulgaç Mana onlar da bizi küreler diye anlamında. Biz nindi revişte yaşayız. Mana öyle bizim kürsügene de biz niçin yaşayız? Biz kürsüge karıyız ihtibar degen narsa var. Allah yagananda ihtibar var diye uleminde. Allah bize ihtibar eterler iken de biz nindi revişte yaşayız iken şuna karab Allah bize hürmet eterler diye ulem. İşuma göre bizim yaşam revişimiz de federatif revişte bulurgat deyir. Federatif revişte bulurgat deyir. Bunlar şu konstitüsiyaya karabında konstitüsiya olduğundan bizim biriktirgen hem anın preambulasında aytilgan Tataristan gосударство dibinde. Eğer de biz üzerimize gосударство batımız iken cemaat biz gосударство isimine layıklı revişte yaşarga da tiyişmiz. Nindi revişte gamelemiz bilen, kiyimimiz bilen, özümüzü tutuşumuz bilen, sileştiğimiz bilen, mene o vakitte etirler. Mene Tataristan'da yaşatırgan halk federatif devlette yaşarga layıklı deyip bizim turda eğitimleri ihtimal. Bugünen miller iken, irtege etirleri cemaat bir kim bilagine dünya bitmeyi. Mene şunlar revişte biz cıyıldıktayız, mene özümüzün konstitüsiyasını Allah yüzünden. Bugünkü de berem revişinde ütkerge uğladı cemaat. Mene ele ketip duran bunda gormonçular kelge tişteriydi. Kızganışka karşı nigine etsek de bizim gormonçularımız bir kota olay yaştagiler indi. Bugün gelip bunda oynağını biraz yine tigi ağırsındılar diye ettimle Allah kızganışka karşı gelmediler. Ama lakin cırçılarımız bunda. Cırçılarımızga etmekçi bulamindim. Mene bir iptaş gelip gitti. Bunda kilde karada da 5 minuttan gitip de vardım. Cemaat şunu etmekçi bulam. Biz bundan bir kimle de çapça kırmıyoruz. Kim üzerinin ihtiyarı bile kileyken bundan bu cihılıştan, bu berenden 5 minutta gitti turunda uylamasın indi. Biz birge şulay etip rekatden evveli büyükünde sileşemiz, aralaşamız indi. Andı mümkünü var iken, biz devlet bulup yaşayız iken, andı mümkünde başlartırga gerekmi. Bokstin var iken, kiyil bundan sileşinde, İbne birimiz mene siz minga karası men sizge karım. Rekallerini tarafı bitinde. Minga kalsa mene andı mümkünlük her vakitte gerek. Ta yara cemaat bir köşelerde makara gafı etigiz. Koy vakitte köşeliğe başlasam reuf tukta deyip essegiz men şap tuktum. Anısı da bala. Alimin tuktayan cemaat mene bizim ataklı çerçevesi. Tataristan halkının halk artisti Mingil Galiyev mındayken. Mingil efendi. Bir güzel rahmet geliyor bizge. Zagrab selamını koydunuz. Yok. Allah'a şükür paka yaşayız hali. Bunda gelgende teki muzikalar falanlar birisi de yok iken ben yarar mıyım deyip kışkıramın da şulay gına dedim. Nigine bulmasın dünyalar illerden hiç bulsun dilimiz var Allah'a şükür jırlıyız. Benim özümün okuşlarım Tatar balalarına tügel bütün millet balaları Tatarça jırlıylar köpesi. Özünde jırlıyım. Ağnarışın senin şireminde Sobay bolan bulasım kile Şıklı tünde ife gülenine Tomşın bulup kunasım kile Ay Yayın yağır, kışın karlar bulup Kırlarına yavasım kile
Еркен өзен бейік yoрлар болып, суың юлын соласым келе, соласым келе. Ой, жырларыңны сенің күйлер үшін бір қошығың боласым келе, боласым келе. Юлшыларын жерінің сыйлар үшін шешмәң болып туласым келе, туласым келе. Ой, ой. Бұл сөздер менікі түгел. Мұны фронтовик Зәки Нури yazған болған. Һәм безнең бөтен дөньяга данлыклы композитор Нәҗип Абайкиге салган. Мин шуны хәзер гомер буе җырлыйм инде. Инде барыбер менә бүгенге көн булсын, кайчан булсын, Салих абый Сәйдәшевнең моңнары мәңге йөрәктә ул дөнья халкына күңеленә ята торган. Биектә биек Динар тауыннан, Динар тауыннан, тауыннан Ога аргалап язгы кар суы, язгы кар суы, кар суы. Түгел улаккан язгы кар суы, язгы кар суы, кар суы. Безнең йөрәкнең әрнеп яр суы, әрнеп яр суы, яр суы. Әйләнеп тиздән ашу көшенә, ашу көшенә, көшенә. Тупланып халык, халык үшенә, халык үшенә, үшенә. Китәрбез ярсып, ярлардан ашып, ярлардан ашып, ашып. Киң далаларны үтәрбез ярсып, үтәрбез ярсып, ярсып. Үзебезнең композиторларның, үзебезнең халкыбызның җырларын җырларга туры килде. Аллага шөкер, Татарстанда гына түгел, Россиянең өлкәләрендә генә түгел. Язмыш мине барыбер бүтән илләргә дә чыгарып, анда да тыңлатты. Алар арасында Болгария, Румыния, Чехословакия, Япония, Швеция, Төркиядә шушы халык җырларын җырлап, сезнең кебек күзләрен миңа карап, ягымлы булуларына рәхәтләнеп тордым да, халкыбыз яши икәнләр дидем. Сарапаны искә төшерсәк, Иделедә аның диңгез кебек, кояшы да аның җылырак. Гашыйкларда монда бәхетлерәк, күңелләрдә монда җырлырак. Син Татарстан баш каласы, син безнең күз карасы. Яшә Казан, яшә, син бит әле, оныкларга, гасырларга каласы. Гасырларга каласы. Киң урамнар буйлап атлыйбыз без, якты йортлар балкый каршыда. Төрле яктан безгә кунак килә, туганнар һәм дуслар барсы да. Син Тукайлар каласы, син Токташлар каласы. Яшә Казан, яшә, син бит әле, оныкларга, гасырларга каласы. Гасырларга каласы. Кояшлары белән безне көндә каршы алып Казан иртәсе. Безгә дуслар шушы яшь калада, бергә гомер итәсе. Син Җәлилләр каласы, син Сәйдәшләр каласы. Яшә Казан, яшә, син бит әле, оныкларга, гасырларга каласы. Гасырларга каласы. Син Татарстан
başqalasa sen bizning ko'z qarasa yaşa Qozon yaşa seni bitali unuqlarga asırlarga qalasa asırlarga qalasa rahmat dostlar kelganingizga o'zingiz kelganda bolalarni unuqlarni olib kelsin ikkiligiz o'zingizga to'g'ri bolalarni yertib yurtingiz ular ko'rsinlar kelajak ular ilni ular jilkasidan ko'tarishaklar bunda ko'ralmi ulkanlargina qo'ya bolalarimiz qo'ya unuqlarimiz olib kelgiz barsinda ular uchun yashaymiz rahmat sizga baxtli bo'ling dunyo tinch bo'lsin emin bo'lsin Cemaat mana hozir endi bozor chiri bir narsada boshlaydi tugul aytalar даже ko'ja kakashka za деньги deb endi bizning xalq artistimiz bismillah jirlag'ini vaqtda olib kelgiz bolalaringizni ularimiz bildirib etdi jamoat bugungi hozir bizning atoqli artistimiz millatparvarimiz Askar Efendi silab jibara har vaqtda ixlos ko'ngildan ig'tibor bilan tinglagiz umrlik istakonlariga rahmatiga Aziz millettaşlarım, elbette mındıy zor bayramını naşuşunday 15-20 kişi bilen uzduru ol uzu ağır aybirlerin birisi. Lakin bir aybir minne sizge bulgan hürmet bir vakitte da kiyinmedi. Çünkü önemin kurem siz bütün köngülüğüz yanınız bilen bizning millet için bizning davlatchiligimiz için bir narsega qaramışı, bir kimni tinglamışı, o'z fikri bilan yashatirgan kishilarsiz. Sizning olda shigish yasaganda qabatlanmas için, yo'q so'zlar söylemas için narsa aytirga bilmay optirab turasın. Çünkü sizning her biringizning o'z fikri, o'z ma'nasi, o'zining anglavi var. Konstitutsiya degeçtin elbette bayram etip ütkərgə gerek. Lakin o konstitutsiya bitkenin onlarga tiyiş kişi. Anlasın, kursun, nişik yukka çıkardılar o konstitusiyini. Hemanın bizge hazır faydası var mı? Yok mu? Şunu anlatabildirge gerek bit. Şunu anlatıp o'zingizning tuğanlarınızga anlatırga gerek. Cemaat, kuresiz turmuş bir katlavlandı. Elimizden bunday halde bulganımız yok idi. Nerse dersim ki bizning tilini bitiru ul Tatar halkın bitiru, yukka çıgaru, onun kileşegin bitiru. Millet olarak yukka çıksın, uruslaşsın hem bitsin diyen fikir bilen Putin şunu işini başladı. Bu bizning için en zor baxtsizliklardan birisi. Eğer de biz millet olarak minglegen kişiler bulup Qozon uranlarına çıkmasak biz o'zimizning kim ekanini isbot etmayacakmiz. Biz o'zimizning nindi millet, nindi kishi ekanini isbot etmayacakmiz. Ul tilni bitiru degan so'z Tatarlar arasında birbirine hürmetni yo'qotu degan so'z. Çünkü bir yozalar, Tatarlar, bizge Tatar tili kerak mi? Bizge Urus tili kerakdi. Ebrevler ayda yok. Benim tuğan tilim var. Min tuğan tilim hakkına. Ulsem ulem, lakin uqim dey. Göresizmi? Nindi zor karşılık. Şu karşılık bizning milletine torqata. Menin de sözlerimni aytdim. Lakin bir aybir sizge adımlarda qaragansızdır indi. Bu Robert Minulli'nin şiiri tilin satkan Tatarga niye Tatar bulup tulun o'z tilingde kirekmegeş balangni hem unug'ingni o'z tilinga yuretmegeş yok Tatardan tumagansın
sen oynaştan tugansındır. Yok sen bizge tugan tugil, sen urıska tugansındır. Sen satasın neslini, hem ananı, hem atanı. Xuday gafu etmeyecek. Sen işlegen bu hatanı. Naq müneskinin işler şu şükünge iltti bizni. İlsiz itti, dilsiz itti, miskin millet itti bizni. Tek senin kök mankırtlar üzüne zor günah ala. Eğer tuğan dilsiz kalsan, şu kınasın gına kala. Hayda şu kınığız, şu kınıp ki. Benim halkım tilsiz kalmaz. Kalmayacak. Tilsiz Tatar bulmaganını ul baribir anlayacak. Tatarlık ul küp Tatarının baribiri var kalbinde. Senin gibi Tatardan yırak bulsun kabrinde. Cemaat, elbette birbirimizge hürmet bulmaganda, birbirimizni zorlamaganda, birbirimizge toyanmaganda, ışanmaganda bizning kileşek ağır bulacak. Çünkü balalar şulay bulsa, bu Tatar degen milletinin min kileşegini kurmayayım. Indi barınızga da bek zor rahmet, vakit taup kelgen için. Çünkü her bir kişinin öz vakiti var. Ali yarı kar yağmadı, yağmur yağmadı. İsan sağ sizin bilen tağın kurşurga yazsın. Muhterem cemaat, men Şamil Kayyumov. Bu mitingni o'tkazishning javobli kishi. Miting o'tkazish bo'yicha bildiruvni boshqarma komitetiga men bergan. Menga kesatuvlar bo'ldi. Mitingning temasidan taypolmasqa. Shunga ko'ra men har birigizni chiqish asoslovchi kishilarni o'tinib so'rayman. So'zlarni o'ylab silagiz, o'lchab. Aytganim shu. Davom etamiz. Cemaat Çıratağa çırçı menemde kelip bastında biz buna kalli üzerimize kalı karşısını tanıdık. Bana bizden karşımızda basıp tıra duvar eskimikte ücret çençirçi. Bana sizin mümkünlüğünüz var kim yakşırak görülüyor. Nominanı bilemedi kim kulunu kübrek çabalar. Bana şuna alkışlar ki bu sayında. Tanıp tırıgız bu ittaşımız yok degende bir 50 yıl jırılıyor. Nail Jelalievsi bulamin. Hürmetli dostlar, barınızda bayram bilen. Biraz ko'ngilda boshqa qoldi birgalar. Mayda qiz bebog'i. Biraz jilib ketdik.
Cemaat aşmamız aşma. Bunda biraz gene artistler bir kübe gitti, o bir ağır mesele iken. Bir iki artist bulgan vakitte sırası calisin. Allah bir 15-20 bulgan vakitte bir ağır. Her birisi birinci bulup cevlarga. Men koraptırdan tırdım da bizim Ferizane Hanım'dan da layıklı cerçe yok diye uyladım indi. Ama lakin yüzünden alda ütkeri cibereul bizim Allah'ına abuyumuz var Filistin'de onu iken. Abu ismi diye çeketi güzeli. Özüm aytam. O üzeyte. Aytmay ul men aytırga qo'shdi. Alqışlamay. Aytırga qo'shdi ul menga o'zi ular. Sile. Guljamal ansamblinin quraychisi, o'yin qurollarında o'ynavchisi mashhur Wolfram Gazeyev. Anam biz men yo'raqdan topardim. Tatlışımız. Tag'ı bir oynasın mı? Cemaat tabiri oynasın mı? Oynasın. Haydi rakimetiz. Oynasın mı?
Bak cemaat Gülcembal ansamblinin yani bu başlığına şunu kalamatör cırlavçılar var. Kimde cırlarga koşulu bir sebebi var. Mene bunda mesekiz bik ebed bulur idi. Onda 5 kişi yanında ta bir 5-6 kişi cırlasa ta da çabır cemaat. Şu an tepkinin cırlarga seber bunda menegez. Tak Ferzana Hanım rekim ettigiz, devam ettigiz. Aydagız bir gacırlıyız. Ayda. 3-4. Min yaratam seni Tataristan, oltanların için yaratam. Kuku kırıp yaşın yaşnap yolgan, yağmurların için yaratam. Kuku kırıp yaşın yaşnap yolgan, yağmurların için yaratam. Min yaratam seni Tataristan, gurur halkın için yaratam. Can eritken kan dili için, Tatar dili için yaratam. Can eritken kan dili için, Tatar dili için yaratam. Min yaratam seni Tataristan, tuğayların için yaratam. Tuğayların, saydaşların için, celillerin için yaratam. Saraların, tahirlerin için, haydarların için yaratam. Tataristan seni yaratam. Rahmet, benim bilene tuktamı cemaat. Bana korattıran da bir iki kişi cırlarga men bakırındır. Ama lakin tırmış cırı bilagine var mı cemaattan da şiir de var, silev de var. Biraz yine şundan büyük olu degen nese de var. Mene bizim Enver isimli garmunçumuz kilirge tiyiş ul kileyken mene sizni büyüktür. Mene koyali bizim şagiremiz kileli poşarız silev cibersineli. Hazır mesela cemaat bir nese turnetirge tiyişmin her bir kişi üze silegen söz için, cümlesi için, fikir için üze cevap verir. Şu an kere ben o turda men aldan yatıp koydum, rakam etigiz. Rahmet varsa şimdi cevap veririz. Bayram bilen kadirli milletteşlerim, bu büyük zor bayram. 25 yıl ilk mene bizning şu konstitutsiyamiz kabul etildi. Konstitutsiyamizda bizning bütün hukuklarımız, bütün noktasın noktaga ötürge getirip yazıldı. Ул konstitutsiya nindidir bir inşa yazı tugul. Konstitutsiyani kun sayın o'zgartirib turib bo'lmay, onu o'zgartirga kerak tugul. Biz şu konstitutsiya bilan 25 yıl shunday motor etib yashadik. Respublikamız yashab o'tdi. Olg'a tapada shulay motor etib, birga totuv bo'lib yasharmiz. İki davlat tilini saqlarmiz. O'zimizning davlat tilining darajasini tushirmaymiz deb o'ylayman. Shunga ko'ra men sizga tug'an tilim degan shi'rimni silayman. Tuğan tilim, gaziz tilim, sin uz tilim, sinde fahim, sinde irfan, sinde ilim. Avazları yırak babamlarının, işitsinler idi şunu balalarım. Min dulkınlı deryalarının bir dulkını, yutam deyip saklap dura min upkını. Aksan ide upkınlarga yutulmışa, başka dulkın ağımlarga kuşulmışa. Tuğan tilim, gaziz tilim, sin uz tilim, sinde tanı, sinde ahı yırak ilinin, avazı sin kungildagi ilibiznin, ufuklardan ufuklarga jiribiznin, yazsalar da, nindigine imlalarda, uz ağışın, uz tavuşun deryalarda, yuhaltmışa saf mıntılı tavuşunu, tilim tire dulkın bulup ağışını, tilim tire dulkın bulup ağışını. Büyük rahmet.
Cemaat kaçıra ciddi Fersil Efendi'ye mına barabıza basıp tıraz, barabıza sat, agarot barında barabıza urajay uğuş alabız indi. Mına bilip tırıgız. Sizin olgan urajayınızın 90% Fersil Efendi arkasında. Ol anlatmasa biz bugünkü günde kıyarsız payımızı berengisi yaşar idik. Rahmetiniz. Нәрсә бакча турында сөйләргә кушасызмы? Хөрмәтле милләттәшләр, саумысыз? Ассаламу алейкум. Барыгызны да бүгенге бәйрәм һәм шул ук вакытта кайгылы көн белән тәбрик итәм. Бәйрәм шулай, ансы бәйрәм икәне мәгълүм. Конституция көне без аңа күп нәрсәләр баглаган идек. Һәм инде күп нәрсәгә дә ирештек 25 ел эчендә. Әмма соңгы көнгә җиткәчтен һәм хәзер Конституциядән бары бер нәрсә генә калды. Ул да булса телебез турында, ягъни дәүләт теле булырга тиеш дигәне калды. Хит ансын саклап калырга кирәк иде хәзерге вакытта. Шуңа күрә мин монда чыктым менә. Менә монда килгәнче күп нәрсәләр өйрәндем. 1-2 көн өйрәнеп утырдым. Берәр җир шарында булдым икән мондый халык, мондый республика, ягъни кайсыдыр ил басым астында калган һәм шушындый хәлгә аның телен талаган берәр урын булдым икән. Җир шарында һәм тарихта бер нәрсә югандай. Бары тик безнең Татарстанда гына инде 25 ел конституциясе булып, шушы көндә аның телен тартып алырга, туздырырга тырышалар. Монда минемчә халкыбызның 2 төп өлеше сәбәпче. Мин русларны гаепләргә теләмим. Руслар арасында бик яхшы кешеләр бар. Алар татар телен өйрәнеп, рәхәтләндереп балаларына да өйрәтүчеләр бар. Минем укытучым да рус кешесе Михаил Иванович Куркин дигән. Ул безне икътисадка, фәннәргә өйрәтте. Шуңа күрә мин аларны хөрмәт итәм. Хәзерге вакытта да аны искә алам. Ул мине генә түгел, 36 татар малаен өйрәтеп чыгарды. Фәннәр кандидаты ясады. Шуңа күрә русларга рәхмәт, алар безнең монда яшәүче русларның күбесе ул турда сүз күтәрмиләр. Иң мөһиме монда русларның кеме шовинистлары, кытыртучылары, менә шулар гаепле. Алар безнең татарның маңкыртлары белән бергә берләшеп, безнең телебезгә каршы көрәшәләр һәм безнең телебезне бетермәкче булалар. Менә безнең төп дошманнарыбыз шулай. Маңкыртларның әтияниләре дә, балалары да шулай ук шуңа өйрәнеп үсәләр һәм татар теленә каршы, татарларга каршы тәрбиялиләр алар. Менә шуларга каршы көрәшергә кирәк. Мин бакчачы буларак һәм сезгә шуны әйтергә телим. Безнең төп дошманнарыбыз рус шовинистлары һәм татар маңкыртлары. Алар менә сәбәп куялар, безнең татарлар күбесе, безнең балаларыбыз институтларга керә алмас, татарча укыса, аларның юллары киселер диләр. Бу бер дөрес нәрсә түгел. Мин үзем татар мәктәбен бетердем һәм 3 институтка кирдем. Авыл хуҗалыгы институтын бетердем киреп. Университетны бетердем. Аннан соң инде бакчачылык буенча. Менә шуңа күрә бернинди тоткарлык юк. Бала әгәр дә ул тәрбияле икән, әгәр дә аның максаты бар икән, бу сәбәп була алмый берничек тә. Безгә Актаныш районы Туша авылында укыган вакытта Польшадан Траубы дигән бер поляк евреен җибәрделәр укытырга немец телен. Немец теленә без кирде дә ул русча аңлата башлады. Без русча бер нәрсә белмәйбез әле вакытта. Тыңлаучы юк. Тагын икенче кергәндә немец телен дә аңлата башлады. Немец телен дә белүче юк. Беребез дә тыңламыйбыз. Ул аңлады, ихтияж кирәк икән, ихтияж булды аңа. Чөнки әгәр ул татар телен белмәсә, укыта алмый иде безне. Бер ай эчендә татар теле өйрәнеп, бер ай эчендә татар телендә безне укыта башлады. Менә нинди татар телен өйрәнеп булмый дигән сүз дөрес түгел һеч ничектә. Менә моның белән мин һеч ничектә килешә алмыйм. Аларның куйган, менә кайбер ата-аналарның балаларын яклап чыгыш ясаулары һеч тә дөрес түгел менә бу. Хөрмәтле бакчачылар, хөрмәтле тыңлаучылар, милләттәшләр, сезне шушы кайгылы бәйрәм белән тәбрик итәм. Эшегездә уңышлар телим, бакчалыгызда уңышлар булсын һәм телебездә, халкыбыз арасында да актив катнашыгыз.
Шуңа күрә бер шигыремне укып китмәкче булам. Сезгә шушы турыда инде ул бигрәк. Күккә баксам, ак болытлар йөзеп бара. Җиргә барсам, баксам, нәрсә булган? Бар җир кара, ак ва кара, ак ва кара. Кайдасың сез яклаучылар, изге яннар? Дүрт ягымда телемне тартып, баш калкыта миллионнар. Галактика йолдызлары сибә аклык. Күп йокладың, уян татар дия хаклык. Йолдызлардан ышкын алда, балкыт җирне, яндыр утта, кыллык дигән яман ширне. Яндыр утта, кыллык дигән яман ширне. Рәхмәт сезгә. Дәрә җәмәгать, biz рәхмәт наугызга. Менә сөйләгән вакытта, һәр вакытта игътибар белән тыңлый безнең башта да кала. Әмма ләкин хәтердә кала шигырь белән әйткән сүз. Менә без битендә Тукай шигырен гомере буена җырладык та хәтердә дә калды. Менә безнең атаклы яшь шагыйребез. Менә исемен әйтәм инде Рамис Әймәт дип атала. Белмисез икән бер дә гаепле түгел. Теге вакытта битендә әйткән иде Арайкин. Всемирный известный артист, но фамилию не помню дип. Шуның кебек Рамис Әймәткә сүзне бирәбез. Рәхмәтегез. Хәерле көн, кадерле вә газиз милләттәшләр. Татар теленә, татар язмышына битараф булмаган кадерле милләттәшләребез, дусларыбыз. Рөхсәт итегез, барлык татар язучылары исеменнән сезне бүгенге бәйрәм белән тәбрик итәргә. Әлбәттә, бүгенге вәзгыятьтә туган тел проблемасы иң элек ул безнең татар язучыларын борчыды һәм борчый. Чөнки киләчәктә синең әсәрләреңне укучы халкың булмый икән, киләчәктә татар язучысының да кирәге булмаячак. Ишетелә Тукай ютәле. Эшем тышым злоба белән тулды. Бөтен көтепханәләрне, матбугаларны вә газеталарны яуып бетерсәләр, бу көннән яңа киемнәремне җыртып ташлап, ялан аяк чыгып йөгерәчәкмен. Күз алдым караңгыланды. Габдулла Тукайның Сәгыйть Рәмиевка язган хатыннан 1911 ел 4 март. Тотса Мәскәүләр якаң дигән иде Тукай кайчандыр. Күпме сулар акты, җилләр исте, син киткәннән бирле җиһанда. Нинди генә шомлы гарасатлар кагылмады килеп бу җанга. Син киткәннән бирле бу татарым ничә тапкыр йоклап уянды. Офыгында сихри мираж күреп, бер сабыдай шашып куанды, һәм офыклар килеп чигенгәндә, тотам диеп күпме абынды. Якты хыялларын иңнәренә, иске шикмән итеп ябынды. Күкләрендә айы сүнеп халкым, киреп барган чакта шум төнгә, кар өстеннән ялан аяк килеш, йөгермәде чыгып бер кемдә. Йөгермәде, тук елмаеп бар да, үз юрганын тартты үзенә. Аларга ни, Тукай түгел хәтта, ак төшсә дә дөнья күзенә. Ә син булсаң, йөгерәчәк идең, эшкә йотып рәнҗи үпкәңне. Күкрәк шитлегеңә кыса бер ятмәгә калган үпкәңне. Үрел дә бер гасыр аръягыннан, күзәт әле безнең хаятны. Аңлый алсаң, бары син аңларсың күтәрәмгә калган халәтне. Гасыр буе әнә кисек баштай, тәгәри дә татар тәгәри. Яши шулай, кылган гамәлләре бары кулдан килгән кадәри. Иштәсеңме, тагын ыран сала, ни эшләтәләр туган телеңне. Газиз телең Рәсәй түмәрендә
Tilim küp tilinde. Ümit ise bugün yatağında kütüp yata kara ölümne. Tatarıma yasıyın çıkmakçılar gazi sütten, tilden ayırıp bu meskevler yakadan gınamı boğazlardan aldı kayırıp. Ene tağın şımlı jiller ise yıllar tügel bağır üteli siskendirip uyata kök bizni uyata kök tukay yüteli. Big zor rahmet cemaat. Men tınlap tırdım da bir nese var büyük bata soğuşa vakitinde panikürlerini birinci mertebe tutup atkanlar. Biz bunda miskinlerge kilmedik. Biz bunda bayramga kildik. Şu ayısı mine bu şükür silevçilerimin aldan etirdim. Kimde bunda miskinlerin şükür siliyken onu iyigizge kötüp silegiz. Kimde bunda motor iti bizim küngülümüzge yatışlı. Bizning ruhni ko'taruvchi chigirgiz bor ekan siylagiz. Miskin totar men o'lam. Men andoq solqin qor istinda yurim. Anda chigiring bor ekan atoqli shoirimiz. Ona iyingda siyla, bunda siylama. Shatib jamoat tashmagiz. Qo'yli bizning olib boruvchimiz Zidhat buyukyin qo'yali yarimi. Bir jilni olamiz, silkinib olamiz. Shuni aytamiz ha.
Cemaat bizler rahmet biraz gene yıllanıp olsak da yaradığında münasırın için münasırla bir barga bir balda konuşsa gerek. Cemaat kadar bir ilan var. Saat içte mana bu tege ikinçiler sarayın bile zitinde. Şunda da mitenin bulayken. Mana müngaytlarında mana sizge ilanlar arasında etem ve saat işte şunda başlanayken mana kimin telege var şunda bara alayında. Ondan sen aşma cemaat ha. Aşma cemaat. Mesela Hayırlı gün tuğanlarım, milletteşlerim, milletteşlerim de bulmağanlarına. Min sözümne ezgine uruşça eydem, yıgı, вредно и для русского народа, и для всех инородцев, живущих в России. Почему ЕГЭ вреден? Ни в одной стране ЕГЭ нет. Почему? У нас только есть. ЕГЭ не развивает мыслительную деятельность учащихся. Я преподавала физику, я никак не могла одинаково требовать знания физики у одних и у других. Одних готовила олимпиаде, других требовала только знания законов и формулы. Поэтому мы все должны, и татары, и русские, бороться за отмену вообще ЕГЭ. В Америке ЕГЭ существует для отсталых детей, которые не навещают школу, не посещают школу. У них ЕГЭ принимают объем каких-то знаний, чтобы они получили. Нам этот объем недостаточен. Мы должны умственно развиваться. Поэтому мы все должны бороться против ЕГЭ. Эгер де ЕГЭ бітірілсе, biz fenlerini tatarça okuturga kirişsek, biz eylegiz tatar tilini 4-5 saat okutabız deyip kirişmesiydik. Bütün tiller, bütün fenler tatarça okutulsa, şunla itip biz tatarçaga bütün balalar öğrenir idi. Mine men özüm tatar mektebini tamamlap, 1. klastan 10. klasga kadar Ruski yazık degen fenni bizge okuttular. Men sileşe almaydiriyim Kazan'a kelgende. Kazan'a kelgeç, institutga kirgeç, bütün leksiyalar Rusça buldu. Rusça buldu. Şuna göre bir saatda Rus tili okutmadılar institutta. Rus tilin mine degeni öğrenip çıktık. Şuna göre bütün fenlerini Tatar mekteplerinde, Tatar gimnaziyalarında, avul mekteplerinde fakat Tatarça okuturga gerek. Hazır tileseniz men jırşı tügül. Şulay deydegiz eli kübelegimni jırlap alayık ala. Alabız mı? Tavuşum joklukka gafutinan, no tavuşlu kişiler jırlar deyip ümit etem. Kubelekke yegelige hakun sahagilleri dibirhenem miken. Kubelekke yegelige hakun sahagilleri dibirhenem miken. Ulda minne sağınıganda kubelagim tuğaragim. Asalakı hışım sana doğaşım jırlap cihiberem miken. Ulda minne sağınıganda kubelagim tuğaragim. Asalakı hışım doğaşım jırlap cihiberem miken. Kubelakke yegelige hakunna güldeha buluğa şiyası. Kubelakke yegelige hakunna güldeha buluğa şiyası. Mineme kümleme sima kıtta kubelagim tuğaragim. Asalakı hışım sana doğaşım şimdi de kümleme kıyaşı. Mineme kümleme sima kıtta kubelagim tuğaragim. Asalakı hışım sana doğaşım şimdi de kümleme kıyaşı. İşinci kupletini şırlara hal kalmadı. Gafuyturiz. Hürmetli tuğanlar, men sizge şiir söylep gittim eli Tatarlar turundan. Biz Tatarlar, Tatarizmin gurur yırtatırgan bir halık. Biz Tatarlar, Tatarizmin bir köptenden yırtışı halık.
Без татарлар шулай диеп белә, безне бөтен дөнья илләре. Без татарлар Батыр халык дигән зур даныбыз әле сүнмәде. Без татарлар, Казан татарлары, Сибир татарлары, Мишәр татарлары, Керәшен татарлары, тагын бик күп татарлар. Төрле исем йөртсәк тә без, төрле җирдә яшәсәк тә без, тик бер генә безнең телебез, татар теле. Тик бер генә безнең илебез, ул горур Татарстан. Рәхмәт. Виль Казыханов и родной тель. И родной тель, и красивый мамам, папамның теле. Мог я узнать күп сүзне син родной тель аркылы. Бу языкта, коляскада мамам сказку көйләгән, а затем төннәр буена бабуля рассказ сөйләгән. А потом ни сәбәптәндер өйрәткәннәр рус язык. Якобы тик шушы телдә алам духовный язык. И родной тель. Почему же нас детсадта сиңа өйрәтмәделәр? В школе, когда обучали, синдә сөйләтмәделәр. Говорят, син мамай теле. Кирәк түгелсең нигде. Без тебя и хлеблар үсә, нефть табыла везде. Вузга поступать иткәндә, говорят, син кирәкми. Дальше больше киткәндә дә. Нужен ли ты? Вряд ли. И родной тель аңлаталар. Можно жить и быть синсез. Мама, папа и бабуля оставили меня телсез. Cemaat менә шушындай фаҗига бар инде, кая барасың. Татар телен, рус телен күрсәп сөйли башыбызда татарчаны да толкын белмибез икән, русчаны да толкын белмибез икән. Шуңа күрә җәмәгать безнең бәйрәмебез ахырга таба якынлаша дип әйтергә кирәк. Менә без башлап киткән вакытта кызганычка каршы дуга белән башламадык, әмма ләкин без дуга белән башларга тиеш идек. Бу тәмамлаганда дуга белән тәмамлыйбыз җәмәгать. Рәхмәт сезгә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм кардәшләр, милләттәшләр, абыйлар, апалар. Иң беренче чиратта инде Аллаһ Тәгаләне мактыйм, аңа шөкер кылам, әлхәмдүлилләһ. Безне ким хур итмәде, күпме генә теләсәләр дә, күпме генә бетерергә тырышсалар да, динебезне дә, телебезне дә әлхәмдүлилләһ без бар. Һәм инде бөтен улыларга монда килгән, бөтен татар иҗтимагый каһарманнарына, мөселман кардәшләргә барсына да рәхмәтне әйтәсе килә, чөнки әлхәмдүлилләһ сез тотып тордыгыз шушы Татарстанның шушы дәүләтебезнең шигарын һәм динебез өчен көрәшүчеләрдән булдыгыз. Һәм инде монда әйткән бер сөйләүче кеше яшьләр күп булырга тиеш дип монда. Мөхтәрәм җәмәгать, мин Биектауда бүген яшьләр белән без Татарстанның байрагын, флагларын тараттык. Шунда бик күп яшьләр белән сөйләшергә туры килде. Һәм алар әйттеләр, яшьләрнең сүзе сезгә җиткерәм. Әлхәмдүлилләһ, без гел җыелышабыз диде яшьләр, хәзер татар яшьләре авылларда. Biz gel şuşu telebіз turunda, bizning dövlətimiz turunda сөйләшәбез диделәр яшьләр. Һәм biz диделәр көтеп торабыз. Кайчан майданга чыгырлар, кайчан ирек майданында күтәрелерләр, без шунда килерик дип әйттеләр. Яшьләр көтеп торалар. Әгәр дә мәгәр кайгырмагыз, улылар гына калды дип, юк, алар янып тора. Әлхәмдүлилләһ, сез Аллаһның рәхмәте белән теге вакытта бик тырышлык куеп, шушы безнең динебезгә, дәүләтебезгә, телебезгә ачылган китап ишек буларак шушы конституция кабул ителде. Әлхәмдүлилләһ, безнең конституциябыз мөселманнарның Коръән иң беренче чиратта, инде бу Татарстан конституциясе шушы Коръәнгә юлны ачты безгә. Мәчетләребез салынды, мәдрәсәләребез эшләп килә бүгендә. Бик күп кешеләр иманга кайтты. Исерекләр ойнады, яшьләребез төзәлде, тәүбәгә кайтты. Аллаһка шөкер, үзебезнең телебез, үзебезнең мәдәниятебез кайта. Һәм инде
Һәм инде мөхтәрәм җәмәгать, шуның өчен бөтен халык дәррәү көтеп тора. Нәрсә булыр икән? Тора бара безнең республикада. Һәм яшьләребез, олыларыбыз да яшьләребез түгел әйттеләр. Бөтен халык көтеп тора күтәрелергә. Сакларга республикабызны, сакларга динебезне, телебезне. Шуның өчен без монда әз дип кайгырмыйк. Иншалла, халык безнең белән карап торалар, күп кеше белмәде генә. Һәм инде мин бик өмет итәм, Аллаһы биргән булса, киләчәктә халкыбыз берләшер, шушы бүгенге вазгыятны күрде, бик күп кеше аңлады, безнең милләтебезне әкренләп юкка чыгарга юкка чыгарга теләүчеләрне. Шуның өчен бу башлыгына һәм біз бетмәячәкбез, Аллаһы биргән булса. Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Iyяка нa'буду ва iyяка наста'ин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي أمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا رب الله سين دنيalarının birden bir Rabbisi hocası Sen bizge ya Rabbimiz Allah dinini birdin Peygamberimize jiberdin kitabını indirdin Bizlerini millet ettin, tilli ettin, jirli ettin, devletli ettin ya Allah Biz seni maqtıyız, şükür kılamız Hem indi senden sırıyız, milletimiz için, dinimiz için, halkımız, devletimiz için hayırlı gelecekini nasip eyle. Halkımızı birleştir ya Allah. Birden bir aile bulup, dinimiz için, tilimiz için, devletimiz için birge basıp yoklarga, soklarga nasip eyle. Ya Rabbimiz Allah, indi düşmanlarımızga iyilik birme. Ya Rabbim bütün işlegen, şuşu bizge karata bulgan mekirliklerin üzerine koytar. Ya Rabbimiz Allah bizge bereket bir, oğullarımıza hayırlı katlık bir, bizge eli, şın Müslüman, şın Tatar devletinde yaşaganını, ballarımızı sinip, Tatar mekteplerine, medreselerge, meşitlerge yırganın kururge bizge nasip eyle ya Allah. Ya Rabbimiz Allah, indi düşmanlarının, şeytanlarının başlıklarının, ya Rabbim, Көңелләрен үзгәт, безгә карата, телебезгә, динебезгә, милләтебезгә карата булган мәкерлекләрен туктат я Аллаһ Раббил Аламин. Һәм бездән дуа иткән барлык җәмигый арвахларның рухларын шат кыл я Аллаһ. Һәм инде безгә дәген я Раббим үз хузурыңа өчен мусульман булып, горур татар булып күчергән насип эйлә. Инде кыямәт көннәрендә үзең рәхмәтең белән җәннәтләргә кергән насип кыл. Я Раббimiz Аллаһ, дәвамлы булса иде дәүләтебезнең яшәве. İndi konstitutsiyamiz Kur'an bulup, hem indi şeriat bulgan devletlerde bizge yaşarga nasip eyle. Halkımızı birleştir. Rabbana gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الله أكبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم. Cemaat büyük bir rahmet etkenimce İlginçler Sarayı karşısında saat işte Şirat'taki miting bulaşında kimden mümkünü var rakam etiyoruz.